Good evening, Ma'am Kurumzari, Northeast Window, Northeast Dialogue Meeting, Tabi de Singbu Taram Octuri, Kunayama Chokatpa Leba Ama Fagalakpada, Nupi Singi Taudanga, Sukimatic Jaw have a say hi with the Hyman Batogloi. Sahi Kudingi Nupi Singi, my guitar, Mavika Kuna Utpoinama, Masakang Boina, Maliam Sin Batuna, Jahi Kudingi Equina, Marskitarik Nipanda, International Women Day Hina Obzapto Duna Lagli. Adumoinama Yamna Libak Tibadi, Kumalim Gitongan Tungan Mafam Singdanga Singa Simaksu Nupigi Matakta, Makal Makaka Gitongan Tungan Ba Migot Mini Chatabagi Equina, Pangasipa Wataba Lepri, Idam Dam Manipur Simaktasu, I quite Nasinga Simak, Tam Tiba Migot Minegia Nupigi Mataka Tatarapa, Tahidaba Uhidaba, Crime Mayamama, when Leptana, when Uri Tari, Hide Behida Masiga, Mari Lenana, Nasi Quina Kanan Nena Bigdama Puzat Liba, quick discussion topic. Crime against women in Manipur Hibasini, Hiramasida Kanan Nenabada, Sarukana Vigidamak, I quiggy, I studio the Huzik Langsin Duna Levidiba, Quiggy Kai Kunaziriba, panelisting the Ahanbada, could be Sonamani, Socio political commentator, Babungu Notice Window, Makadigi Taram Nocturi. And his Subada, Kuzi studio the Langsin Duna Lebidibasi, B. Supriya Devi advocate, Madame Bisu Notice Window, Makadigi Taram Nocturi. Akoi discussion ke ahan round question se ai Madam Supriya da laktige Madam akoi koi kidriba handaki thasi gi taruk ta po akoi gi tatliba thasi gi taruk ta haiba tari koi driba phong sariba akoi kanu gi kanto sabal dagi khongman jon tu da mayum pan ki ba langpam ningon sija guru mayum ongbi roni blagi yamaching ningai eba mong da thauri ya laga siramba sigamna phong sariba koi huji Pawama oiri, Masilak Janingbadi, a quick idam Manipur Sidasu, a quick Tungan Benubigi Matata, Chatarapa, Makal Makaki, Monka Ada, Crime Mayama Sisu couldn't live in a thingary, Masida, Lak Janingbadi, Madame Katang mixing Mayamgi for your general information, Kangnaba, with Madame Taman Janingbasi, Karamba Tawong Bunachaga, Karamba Makalgi, mute menacing by Quina and Peter Chataba, quick in Peter Chataba, crime against women, Hana, low Yabagi. Karai po konsin baya bagi sa hana Madam Tambi. Ay hay sige. Koy gi nupi da zatharak pa miyot mine he se makhan se am yame. Akoy gi yan hambada nupi da akoy gi muzi habi gi bedo akoy gi kenona. Nupi da zatharak pa miyot mine sing gi manung da nupi ma akoy gi thori ya laga siramba si ang kaman noina akoy na dum taraga lei. Ayamba after marriage masala raba or masala tringai after marriage matung da ko. Sigi thodok si yam the. Ado crime have city makal se tukimatik yame. Makal se nupi da zatharak crime se tukimatik akoy gi makhan si yame karamba kandegi crime zathar I haibasi masoi ahambada thamjage. Nupi da zatharak crime se nupi sina haibadi nupi amo ina akoy gi sangsar sidane akoy gi poktringai dagi hona nupi da zatharak crime se hawe. Haibigi artadi akoy marriage tore nupa amaga nupi amaga marriage tore akoy gi chahi suraba matungda aingi matungina marriage tore matungda makhata bada akoy gi masa ma yauri masa yaurukadeba angang se oida nupa oibe yai nupi oibe yai ayamba akoy samaj society sida akoy gi meitei society sida panjais di first child se angang nupa loin pameba aduna angang nupi pamdaba kangu singdadi nupi oibe taragadi imung sidani nupa han pokadamni nupi oide khangagadi akhoi se mangan go kaina haibugumba habidi ngasai gi angang se mama gi pibuk nungda poktringai da leiringai matam se sida angang se sida crime se tawba howeba angang se nupi ne hairagadi aduna akona crime se karamba kan gi tawba horke na haitaragadi mama gi pibuk nungda leiringai digi hona nupi da se tawba crime se akhoi howe adui matungda akhoi gi angang da crime ya mama nupi da crime se tawba hoba se akhoi gi hauji Pokso haidana angangda habidi hek pokpadagi na sei time ban sudribagi manungda lupi masa natraga angang singda chathakpa crime yam ama leide sigisna koina pokso ek haidana sigi makhada koi crimes lakani ari amana koi imung manung yum pandana yum amada akori sak samina dana thakmina dana yum amada settle toraga share household amada laiminaraga saktinaraga saminariba kudimuk share toraga laiminariba any nupi amada zathaba crime amasulai maduna akoina domestic violence ke crime na lakadin violence zatharapa se nupi da zatharapa se any nupi amada zathaba crime idoni madudadi koigi maudo obiyai mama do obiyai mani do obiyai masi do obiyai manamado obiyai manama wido do obisu yai
matai madu oibasu yai the unmarried daughters sing aduga mane or machi natraga masan mayum paluraga koi marai bak thibedagi widow raga halakpa or marai bak thibedagi khainaraga halakpa adugumba nupi singdo adugi mathaktasu akoina chatharpa si imung manung de leminebe mi singsina chatharpa se sisina akoina domestic violence ki kaino da lakani aduna pokso da su leigre domestic violence ki leigre aduna taba crime mayam ama hoji nupi macha sing da chathariba crime adigi mau after marriage da mayum palaga chatharba crime mayam ama ada akoina nupi ama mayum pale macha ama leire aduga ma se sibana ba thogadi aingi matung ni yanga kande akoigi dowry debt ne na akoina haini sahi tarep ki manungda sibana ba thogadi dowry debt ne na akoina haini aduga sigumagi thabak sidi akoi hujik yam thoe akoigi marriage da matungda akoigi moigi wakhan se mature haibdi sahi se suragadi luhongadabane haibam leiko 18 years sudragadi yade nupi se aduga 18 years suraba matungda luhonga kanda akoigi crime sing se adum thoktabadi nattebako si mayam sing se imung manungda khatnaba zainaba magi nupaga saunaba adigi magi nupa na nupi koide haiba ai lei na nang na nupi ema koibi maram kaigino adigi message thanar mai maram kaigino kaina sigumagi case yam lai sina maram orkanda family court so koigi case me am lai ada siguma yam thopadi gi nupa siga khatnarakpa saunarapa nang na advai tong taragadi ai sirani na daga nang advai tong taragadi kaina hainaba adigi phunaba zainaba mayam ama thopadagi siguma crime sing se mayam ama thwe adana crime si aduki mati makhazi yame adigi lesabi pakhang jaminaba khominaba tawbadagi akoigi crime mayam ama thopa nupi da chatharapa only akoigi samna harakanda rape tawbiramba adigi chatsi koshi haina jaminaba nupi da sudum yaba nupa na sudum yaba jaminaba adigi yanaragadi changba restaurant da changba khopa hairaga se adigi yanaragadi changaga su manung du da changura kandadi adum control ngamdabani na haitare ko sigumba akoigi crime mayam ama thorpa crime thoglaba matungdagi nupa duna su adum hundoma ga chakhiba after moigi kai haitare physical relationship to leminaro matungda hundoma ga adum chakhiba nupi sida akoigi dosa se tahoba aduna akoina kari tawgadage kaina ga nupi singsina amu crime aingonda sumain tobirame kaina thorpagi makhagi crime yam leigre crime sidi sisne crime against women hairagadi nupana nupida chathaba crime si khak natana akoi nupana nupida nupi masema nupida natraga koi cheksil haudabadagi koina samai tholpa crime punamak se crime against women si manungda konsen baya habdani koi madam na thambiri se yam nongai je ada akoi ani ahan round goina mathang jai oza da lakjege oza koi crime against women nupi mathaka chathaba violence am se maybe domestic violence or aga topa something else oiraga su akoina haujikti mamanga yengaruba matamda akoina issue sing se mayamna khangba mayamna meeting changma hele just like this issue got a lot of attention from government, from different commission, from a different direction mayam phangba taraga still continue to happen adum thoga leisa masi what could be the reason si madam se kari obe ham san thanbi ai ahmadi lead to be thachri akoi senior advocate Supriya chumi ko mi adumgi ai Supriya yes Surbala Amadi staff punu pu ene koknonjeri ma'am tabi punu busu ene koknonjeri crime on women or girls or anyway nupi the thok pa have some India so thodu kan dokna thak wang na leihe larikle su hairbu imung ina karab khulbu imung de so crime masugum crime particularly dowry crime masamani yam na sathi khrem ngarang nam to su Kerala da pav de thamoi si soi nupi macha ma doctor oiba makse dowry se karman haigi hebuman lohungudriba nupa di imung di kari haigi sana kilo amaga makhai piba tai car matik chaba lak kunthra dinu yangheiba munung da car mu piba tai lamma mu se piba tai haidna masigi ni Kerala hairiba se akoi digi de Malayali haiba se yam na thak wang khraba lalik lasu do almost 100% oikraba yam ne ina kara khungraba mal Kerala is yam India manung da education the highest madigi makoi jum kai leiba punamakta umang mayam thaba khotpa punamak yam la phajana systematic na agak phajigar mapam ne chakhot kar mapam aduga masigi crime dowry crime se Malayali da samaj ki manu Malayali samajam kawi makoina masigi akoi digi henna tawi mas angak pani masakoi system se adubu sum jengbuda tribal area Christianity rum the changba khara ai dharma gi wari nachadi tribal ayam masesum Christianity de changba khotpa toba oi masagi masan chachaba dharma lejaba khotpada makoi je masigi ma crime se khar wat na
थोई अदु यंगबु खन यंगबु इतत ततन मलयाली समाज की मनुंग IAS ऑफिसर ओरिजिनल लुपा करोड़ तरा पी बतावा सनाना दो पी बतावा हाइबे से मसे ओवरटली और कोई जब ओपनली सुम वारी शाना दर मसे गुम मसे थोप खोप दमी ततन थोई मसे अकोने थापन लगी वही खंग दबई वाने आई लेवक फवदी मलयाली मचा सिंग यम तीन बच्चे ही निफु yang गई मुत तो इन सु चली लुहोंग कोंग दुन सु चली खोली जावी कुइन सु लेबे कोप सु जावी यम लु न मखोई मरोन भाव ई खंग बुजा बखर खंग जे ngang जे कोची यम नक्सन न थिजे लु बद चकोट तब सोसाइटी ngasi इंडिया मनुंग द ngasi इंडिया की खंड जेमु मलयाली हारी बसगे से नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक द कोई ब्यूरोक्रेट्स लेग से मोर देन 1/3 से मलयाली ngaktane इंडिया पाले से मखोई ngaktane इवन पर्सन गल्फ से कंट्री कुंथरा मथोई दे लेडी से ओनली मलयालीज ngaktane अतु भाव से मसी क्राइम से तोय मणिपुर कंटेक्स्ट लेक्चर बद अखोई से लारिक हारिग लाइसु हैतबगे भाबता लारिक डिग्री अखोई जन पाई मतलब नुपा की डोमिनियन एंड हेगोमोनिस्टिक हाइबो वहीम लेने अखोई नुपा न तौनिंग त तौबे जाबा नुपी हे पोपद सीनियर एडवोकेट आई जन न तकपी सुप्रिया नुपी हे पोपद मथवाई नुंगाई तब कोप नो मसिद त मतगुम सि मसिदि अइमोद आइशा द हाजिरजि आई कुइना चही कुइना लेरि जुम पांजबनी इमुंग द अवाना ताब कोप रिस्पांसिबिलिटी जाम लेबि कुइना पालबने 52 53 द जुम पान बने अहम आई चान पियनि से फाइबुक पोए डॉक्टर किरण एंड डॉक्टर कंचन कौम अयनी से आई थोई नहीं चानुपा कोनो ओ पोई दु नंग नमागे मचानी आई चा अनि सिनी हाइद फागे तो हाय मपा कोई ममा कोई आई लेरु मयाम सिंचिन आई इचानुपी अदोंगी इशुनुपी मीगी मयम द चटख दोरिब असे मसिबु पेरेंटल गाइडेंस लव अमदी कंपैशनेट हाइब नुक्सी चान मखोई मनिंग थोंगन बसे मसे इन खंजबद मसे कोई तबम तोय अगी इशा अने जोपद करी थोकने तरी तमंगम दे कनार चकने तमंगम दी एस लॉन्ग एज जुम द लेरी भाउदी तोइना खोइन मखोई बु नुंगसी सरुक से इचा नि नुंगसी को अनि से चखी दोरी मिनिन को कनादा लेरुनी कर्मा थोकने तमंगम दे यस अदि मन द एजुकेशन हाइब से या मरु ओय एजुकेशन सिंपली PhD फंगग डॉक्टर ओरग और कोई ब्यूरोक्रेट सम और एजुकेशन नते एजुकेशन मींस हु अंडरस्टैंड बेटर गुड और बैड समाज से एप्लीकेबल ओइबा नट एप्लीकेबल ओइबा समाज से डिफॉर्मेशन तो खोप ngamba masan masabu apapata khan ngamba nupi yamana man educated orakpata a responsible officer orakpa or a responsible lady mo orakpada so example and again let me come back to the Supriya ko advocate ama oida se koi gi chief judicial magistrate kanu urman do notesre ma orim bakone responsible tam lorpatan jata mina masu koi gi min इज्जत तो नुपा न तो नुपा से फत्त बने इंक्लूडिंग मी हायरस से मे बी आई एम लेस और मे बी आई एम लेसर अते दिए नुपा हाइबे जात से खर डोमिनेंट एटीट्यूड खर थवई दबा अहमदि नुपी हाइबे से नुसीबगी हाइजन न खोजन मोइथेम तो मसे नुपा गे थबुन तौरे एवरीबॉडी डस इट अतु नुपी की पुनसे माहनबा नुपी जुम द पोरग माकु नैब खोटप तौबा अईगी अहल मन अईने पोरेबे नुपी से करी मनमदी माकु अवाप पीग तोरिनो करी मन कोई अशोइब चतखरे करी मन फत्तब थोक तौखरे असि पुन मोसि नुपा मन डिफेंड तौबताव नुपी की माके फंडामेंटल राइट्स इक्वली मावत बिभम थोकपा इफ नॉट मोर मन लाकदोरि से कना यंग लाकदोरिनो मागी नुपा सिगी मागी मनाक्ता लेजरगा माकी मरुमदे लेजरगा मान माकपु पुखट पिरगा मान कने तौरगा मया ममंगद समाज इंट्रोड्यूस तो बी कॉपी दर मान पुखट पिदरबदे कनाना तगदरगा से एग्जांपल ये वा माहिजरगे आई लाइबंग ननी खंगदे अमनी खंगदे नुपी मैसु लौरे नुपी समाज तंगुल चनुनी अइने मापु समाज मणिपुर समाज इन पुखत्रदे अइने मापु अपसर मापु डीलिंग तौदरबदी कनाना तगदगेने अति तो सगे ने महाग अदुमाइन अति लोबु सुजावरी अति इशागी शागी जाति लोबु खोपददि असिग मरक तखर ब्रेक खर लेबा चनलोन के खंगदबा तंबीबगी मथौ दरकार लेते अखोई अति तो सगे लोबुदि यामनो वाई मनम दि खोंगधांग कुदुम त खोने गाइड तो बताय ए नंग सी तो बताय मसी तो बताय को सिला खोरम बताय को सिचना बिनि हाबि मस अनो पुनसी अमा दिगी अमो अतोप पुनसी अनो पुनसी दे अतोप पुनसी अमा लाकपनी मरम दिमास मेति युनो पोक्त बने आई एग्जांपल ngakpigine aise aduna koi samaj haibise mase nupa akoi gi ima ipa ahal mandigi chingaga makoine sogurpam thoi on top of that nupi mecha punamak icha punamak isu punamak akoi nupi ma oina hojik nupi punamak nupi the pilot oiri
nupi the naval ge commandant oiri India ge naval commandant 7 seas the nupi taret khan bada Manipur de captain na majauri khande jambu 7 seas nupi taret khan bada naval ge officers taret ki manung da Manipur de meje nupi captain na majaur. How great our ladies. Even the Air Force pilot, sorry, pilot wing commander Ranbir ki machan wing commander the machan Gitanjali, Posamam Gitanjali. She flies so beautifully under high artishum was a Kayam Jauri, squadron leader Obi Jauri, Adi Matang bureaucrats Kayam Jauri, even at Matang the Yamnanga Pudanlay, Nupina Jit Nupaba control over them. Nupi Sholaba. Ichasa issuesa nanginupalam hengani. You'll have to be very particular how your husband is moving, which wind is blowing. You must have a faithful, but sometimes you question yourself. How about my husband? After all, husband is yours. Other nupa habisidi pangmamatang yauri, mount the bruchu matang yawi, among the motim to the pugishi yauri, nupa is more or less. Characterless or a percentage in every section. The crime on humans, a question of the power of Punmu, Toba Kurbati, mainland the Toba, set for the Katang the Wadi, Atuba, me the torture Toba. Torture Toba Kangman Muktan Torijan, Shiva, Yanoris, a missing yam the Badam. The Jum Palibu each I shooting no question can be the car lady. My Mungsi Kari condition lady, no pass Kari Tabaktori, Man Abu Purgan, no Alibu Man, Abu Kari Pijatori, Kari Togudri, Abu Mina don't know My Nupi Hana label Letabra, Maxuhuran Mamira, Massa Juar Sanora, Hibis Massa choice is yours. Massa Quidang the Tainabujati, a question of him chas each nation, Mojang Aurakani. Maturity haiba amasu wahim lai apapata kanino has a kanmangan bagi masi yamna darkar lady mama mapano kun sugar patai akune tak patai escort to patai makoi bukune phajina pukat patai adur badi akune thajaru duri lobby dur meeting dona kajik tang di jeng bi moi wakan moi khandagan en khalli natra badi lawru goni nongala thado kine nampu do pairo matam mamata 1960s beginning the kun college taminge tanjada Usha hol mamang degi tak nupi malaga garim puri jipta pun lakoi mang da pukhalaga tak je tamu tongnu tongdu hariga tapata pukhakra phare pun chakiba nongalaga masa ina lore hai nang hayu nang akoi wang bala pun sana jana pun lak hai matam mamate we were a wild animal madi wild animal gi madi matam dilan gre today our children our grandchildren you girls you ladies go nakoi educated or bani you must control your better half. You must think 100 times. Kanano, whether is he a such and such character, or is he going to give me a new life, or what it says my parental do Natijan Mahogudamne, had a palm and a talk chakramana to have say 15, 16, 17 years the matured oidri. About 20s the live Punamak, Maseko Kandabijam Darkali, Natabidin White and Noala Torian Hikshi, but privacy, Lady with the Lady, Akuitamoisa Yamna show you. Muduquimity, Machada Yamna lay. Even you go to office, senior officers, mostly, some or other, they have wife in their house, they have another mistress, officer lane. It has become a fashion. It has become culture. Even ministers, sometimes Nupi hum lay high. Nubi Mari lay high, I never say them high, Achumuso or mother, God knows, I give it to the public domain. Akune Tamuda musing the Nupi Mari Manga, Delhi, the Tamba, Calcutta, Tamba, Bombay, Bangalore, the Tammi, Hinarate, Atuidi, Ati, Nupa sing, Tabakto, the Machamasu sing, Natable Lambi, the Minupimia, Mangan, but what offense they have committed? Nothing. Because our big people, our flag high people, they are behaving in this way, obnoxious and despicable behavior. Ashu Matokte over Pate. Miti nubi mahanba, Manipur nubi mahanba, Achocho was Sanjao Paiba, Mio Bayam, Achocho top ranking or about government gi, Achocho from Paida Punamo City, how do we but Makoi digi I am a hobogum tawi, Mashi yam lali, Makoi punsi mahal lobung through Hundopirangani, then what she will do that woman? Nupi the punsi mahan balon macham poto Hundongani, Man Tamudu Amakatani. Unofficially, mga talk here. Met a nampu the pardon loba, maybe Marimunga election, but Madrid Pocomachas in the Kari talk with the Apabadi Oido. Much society reformation, Habesi, Mashi parental guidance, Amli, a society we need immediate and drastic resolution of load the Sunaya day. I'm not perfect.
kari thokne ta mangamde adu akui du mai to mi punsi du ma lagte na koi se pakang ngori ta koi se kana mu koi li masi punsi na haw ne bini laibak ta thungdre kesu kai de it's okay lai de khurmi nang ge panthong ma phajin leyu ai de to pasumai to sa tan leire does it mean that I should ruin that one girl hai ba su to butai ma se koi akoi ngangi ba se koi to bra hai ba si akoi khalli to se torukte na khalli man crime on akoi women se mainland to ribasina mai thadok tan khotor ngarang mata da koi scooter ma ya dena moi gi gate ta toll gate changu badam adi UP da toriba modu changu tanja da yadrin changu ta nupani ka lan shimbi gen toru ma se puru chakarga ma se natta thok to bi mai thadok pere hundok pere me jengbu they brought day like ta toriba se Manipur da adumakti jode but internally nupi se shina na ba ai na map moi them to nu pusalaga mai mim de thadu na lalaga ma se matung khar lerega mate in mo tan thokpa leiba ya dan ba ko tan ma se shi ba ta bani do that is another ko ge yam sathiba crime ni akoi educated orbani adu educated orbadi akoi isagi which way wind is blowing kana na kari to guduri haibis ai nu pawi batarusu ma mun thi ga dabni nupi ma cha to ma kari to wi karmai to ai bu thamngang ma amuk chakhi bid mai mem chakhi bid nupi ma cha icha sa issue shan ko punsi hawrabani anirak oina nang amu no namu lohong ma yaroi dabni khandabai darkar lei parental gi ma ki care parental gi ma ki education parental gi ma ki nungsiba saruk and guidance masi yam na koi leibra ni khal ai tak chaba na chede ai isha ma kadang tobu jabra ji hone jari ai she a very okay ordinary man ni kari thokni tamangam this is my appeal to the parents oibu ai isha nupi se kari thokne je makoi da important species nupa da koi di nupa de leng dan le hogudabani adur masjid na in aham first round je thamjege ke am noi je za ke tungan ba akoina direction kya dagi government dagi oro commission dagi oro meeting changa su crime je chatharaga leibagi root cause hai tara achwa maram amakhak hairaga di maru bese koi nupi masa singna su nupi singna su yamna checksin ba educated oi ba at the same time mana tatkadur lambi se yamna masana munna khangna ba hotna ba mafong khangdana checksil hautana mangdana ba hotna ba simasu yamna mathau tai at the same time nupa sing sina su ko nupa singi mai kai dagi su kana maturity attain tawba wakhan khan ba levels da masana control tawba mangdana ba samasida amang ata tholaptana ba mahaki ngatang aning ba akhoi gi apamba duna society da mangdana ba aduna consequence thohalakta ba chapmanana masagi daita lawba at the same time masipuna makse akhoi khara makai kano tawge haide societal reformation su da ka lai habis ne khoi ojana thambi krise am nungai jai akhoi mathang da ai madam da lakjege madam akhoi gi huji Manipur da thoe crime budi makhal makha mayam gi mayam am thoe nubi mathaka chathaba crime mayam se seida akhoi gi case losen laga thamba adagi losen dana akoi da case na thangala ko mayam am leikre ani thokne geng bayai masidai sida akoi punna yeng aba matam da Manipur tho iba common noiba crime se nupi mathaka chathaba crime se masi huji akoi gi authentic data da leiba oiraga su ko mayam na loba yari ba crime se haijaba tare masi kari crime oi duga masi gi thoklak pagi root cause se kai mahabal matem tang thambi koi huji Manipur da makhal makha mayam ama haibadi makhal makhan gi crime ma nupi da zathai sigi manung da khwaidi maru ina zathari basi akoi gi before marriage luhongding ai gi mamang da nupa ga nupi ga ani gi mari leina bagi crime ama aring ai ngasai mamang da supan jai gi bedo before marriage mo gi physical relationship leina ru bagi adugumi gi crime ama ari report to ba mayam ma yawi report to ba mayam ma yawi crime sida ari gi amana atopa amana ma gi family leina ba matung da akoi gi after marriage masai sida akoi nupi da sathak crime mayam ama akoi luhong ba matung da nupas ga nupi si gi yada rakta ba ari gi yada rakta kan da nupi si gi di marriage tawrabni macha leirabni haidana madi wakal je dum control tor ga yam di leira kan se sida akoi nupa sing sina yu thaksalaga legi akoi gi ka hebe tare mangonda akan ba aring ba nupa ga nupi ga physically right mane haraga su koi gi physically yengna rakpa taraga di nupa na dum hele aduna siguba mayam sin de yenga kanda nupi sing se sida phuba seiba anga pa haiba tare nupi di yam sathina phubagi adagi yam leigreba akoi gi mamai da mamita adagi mana ga pangba makuk ka thudek pi ba sigumba gi makhal gi crime mayam akoi na so dum thengnei masina akoi gi after marriage family le kanda thorpa crime ne aduna tabada akoi gi angang sing da hoji khwai digi amu hena crime yam thuise angang sing sida crime yam the ado hojik ki nakoi gi leidiba condition age this year sida so aduki mati angang sing da
crime मैम अमा सथै हारिबा मखल की crime सिंग से अखोइना पोक्सो की मखादा लोइ लाए हाइबदी हेक पोकपदगी आगांग से 35 सुद्रबौदा चथोप crime सिंग से सिगी सिंग से अखोइगी लंबीदा चथोप चसिनबा अदगी चथोक चसिनगी बे लंबीदा लाक्ट्रे दे कनो लेट्रमदिना अखोइगी युम युमदा अयाम लेनरकपको अदगी चथोक चसिन यारक्तबा सिदैसिना ना अमो आगांग चथबगी crime से मु मसिंग से हेले अदगी लंबी चथोक चसिन अखोइगी कईगुंबा कर्फ्यू नु कईबो बन्नुंग लेट्रगदी अदुम मयाम सिंग से कोइबा खोपा चना कांतना अंगा अखोइगी टीन एज की पेरेट से सैसिदना अयाम्बा क्राइम से तोए अदो हौजिसिना मो अंगांग मचा सिंसिदा क्राइम से याम चथब यावे अदुगा अइना मरु ओइना हाइनिगेदी ममागा मपागा अनिसिना अंगांग सिंसे मोइसने क्याम केयर लोबम चंगेबा मपादगी हेने केयर लोगदबसे कनाना ओइगदगी हारकांदा ममासिना ख्वाइदगी हेने केयर लोबम हम चंगेबा हाइबदी पीबा अंगांग सिंसे हुंदोकपा यादेबा अदो ममागा मपागा साउनबदगी अंगांग नुपी मसादा अखोइगी क्राइम सी क्राइम से थोलेबा ममागा मपागा साउनरे मपाना ममादो फूरे अदगी ममादो साउरे अदगी थिंदोखरे नंग चलो नपाम चलो मपामदा चलंगरे लहेंद्रे अदगी अंगांगदना मपाई मनाक्ते लेहरे मपादुना नोंगामदगी निमिताबोदा अंगांगसे संगबा नतेबा मागी थबक चफम थोकपा अमामा चफम थोकपा लोइन चक्रनेबा अंगांगसे मयुमदा लेहौरनेबा लेरोकांदुदा अंगांगसेदा क्राइम थोएबा अंगांगसे चथबा क्राइम सिदी अतोपा लेकाय मदगी अरापा मफम मदगी लाग मीना चथगदबा क्राइम नतेबा अंगांगसे चथबा क्राइम सिदी मागा लेमिनरिबा युमदुदा और थंगनना लेमिनरिबा अनकपा मीसिंगसिना ख्वाइदगी नियरेस्ट पर्सन मागा ख्वाइदगी नकनबा मरी मतागी मियोइसिंगसिना अंगांग मचादा चथबा क्राइम से चथैयबा नुपी मचासिंगसे सिदा सिगी क्राइम से अखोइगी हौजिकसु अदुम यावरिबा हंदकी दिस ईयर सिदैसिदसु क्राइम से थुएबा ममा लेट्रिङै मपान थबक चख्रिङै अंगांगसि लेहौबा साना होबा सिगी मतमसे सिदा अंगांगसि चथबगी क्राइम सिंगसे अदुकी मतिक लैयेबा सी मैम सिंगसे अखोइना कंट्रोल तौनबगी दमक्तदी अयाम मतमदा ममागा मपागा खतनरे हारगसु ममा सिंग अदगी मचा अखोइना हाइजनिंगसे ममा सिंगसिना खतनरगसु मचा सिंगदो पुरगा चखोबा ममाई मनाक्ता अदु हुंदोमगा चखिबा तारगदी अंगांग सिंगी नुपी मचा सिंगसे क्राइम थोपगी कैनोसे चांगसे अदुकी मति वांगे अदुबो पोक्सोगी मतांग सिददी खोइना क्राइम से नुपा नुपी अनी से जेंडर से न्यूट्रल ओय एनी क्राइम और सेक्स का मरी लेनेबा क्राइम अमा थोकपाइना हाइबसे अखोइ मयाम पुनमना खनबा मतमदा मयाम न खलिसे नुपा खगदने नुपी ते चथबा नि हाइदना अखोइना लौवेबा सि नटेबा पोक्सो गिददी अखोइना जेंडर से हाइबदी नुपा नुपी मसेसिदा अखोइ खाइदोकते न्यूट्रल ओय नुपा मसा सही 35 सुद्रिबा अंगा नुपा मसा मदसु नुपी अमना सही 35 की मथक्ता लेबा नुपी अमना अखोइगी सेक्सुअल की ओइबा को एसोल चथरम यायबा चेनबा जोंबनी खंगदे नतर कईगुम खरा रिलेशनशिप थमंबा अदुगुम मयामसिंग लेरंबा तारगदी ngasai nupi se mu dandi phanggadoi ba akoina khalisina nupa na sachar kanda nupa sina dandi phangbane na lowe ba ko ada sigi pokso gi x gi matang se dadi ngasai gi nupi su dum dandi se phangniya le ba si mayam sing se leire adi atopa amana domestic violence ki case si su adum hauji matam sida yam tawe ba haibadi imung manung da leminari ba inga sa haije gi bido imung amada same house da saminna da thaminna da leminari ba nupi sing se sida su crime mayam ama sathi maruina akoigi nupi any nupi haijaba haigre ko ina ngasai so nupi amada sathaba crime se atukimati yami si manung da domestic crime se su amane violence su aduna nupi da akoi domestic violence sathara pagi adigi mapan da sakhi bagi adigi masan mase tanthorok pagi leibe yaroi nangdi ngi ngasai gi masin manau akoigi nupi thinadringai mayum panadringai dedi masin manau sing se atukimati nuksina na leirameba after marriage kai yum khadigi adum problem mayam ama lakpadagi akoina akoigi nupi sing se mathak se da crime sing se mayam ama thoklaeba aduna siguma crime sing se tholakanda masen mase sing se su crime se tholake adagi amok kaidogi har kanda nupi mayum palaba matung da su akoi domestic violence gi crime yam sing se mu thoklaeba sigi thorpasina maram oira kan se da akoigi court ta haijaba tare akoigi first class magistrate magi mamang da koina wakat kadabani haiba ma leibani aduna so tapin thacharaga akoi sumai nupi mathakta chatharakpa pokso x natabda koi domestic violence hai tare ko koi yum palaba singda sumai chatharakpa saida sigi matang gida koi karamba mawongda akoi gi lona ma bungak sen biri bage kari kari mana victim ora matungda mana tawya ba mana pakhat ba step sing hai batare se kari kari domestic violence ki matang da diko akoi gi sigi sida akoi na kai marang gi damta akoi gi nupi sing se awa bata dana akoi gi magi phangpham thokpa right mayam ama phangda dana mayam ama leibase mamangai de yam leirameba
adu leiram tu Bharat Sarkar sina amu seme yeng isi nupi sing gi se da power di pi re right di pi re chamana ba right phangadam ne di hai re hai kan se joide mo se phangabra phangdra hai bi question su mayam am lak pa ya ba adu nupi sing se magi rights ampu phangda ba yumdigi mapan thokpa ya da ba degi sorok to thokpa ya da ba pot se leiru ba ya da ba singwa mayam ama adigi nupi after marriage mal hongom matung da magi phangum thokpa right mayam ama phangta ba adigi mayum palaba pandri ba adigi mayam sing sigi mai phangum thokpa right mayam ama phangta ba si gi sing si yenga kan se nupi sing se wana bana punsi lengi ba mayam ama yaw bodigi Bharat Sarkar na access semak pa ne ba matam matangi matung ina darkar gi matung leiba taragadi matung ina akhoi action se seme aduna domestic violence act 2005 the same ba akhoi na sibu kari ek ko ge ha kanda the protection of women from domestic violence act 2005 hai na ko sigi act everywhere akhoi gi country sila loi sene except Jammu and Kashmir na tana akhoi gi state khudimit loi musana sigi act se sida karam karma makhal gi violence to akhoi na domestic violence ko godage na hai taragadi nupi amada masagi aina chak tinaraga yum amada same house da leminari ba nupi se sta akoi ki physical violence athabase phuba saiba hapke tukke adigi ma se sinana ba adigi makho thudek pa adigi masamana phoidat pa adigi hatke ne hane ki hanba mangon de sta ma thoraga nang horen hanjalakana nang si pushalaktragadi nang sida changba yaro ka hai kan nupi sna ayum da kamai hanjin doi no ka ne ki raga leibase sisu one of the akoi domestic violence ki kaino ne ba aduga ek ne ba akoi na lor ka dise next da akoi gi sexual assault to bi ba hai tare ko mangon da masagi nupa imung du leiba mi sing sina magi izet mangba ya ba adigi wahi bata mayam sina ba izet lona no honar pa masa sok na bo honar pa singwa mayam leiba taragati madu akoina sexual gi keno da lakani ko adigi verbal and mental abuse to bi ba mangon da mi ama ot pa haiba se nganga go ot pa su yai sunga ngang da no ot pa su yai mi ama da ot pa se physically akoi gi phu ba sai beduna amo oigre mentally akoi da mangon da ot pa se torture to base wa sunga ngang dana mentally torture to bu yae ba mi ba amada akoina yengba da nuksina yengba mi yeng haiba maga nuksidana yengba mi yeng haiba ma koi si dum khangi dana mana ma ayon de yengwam tan su nuksina yengde ari simana yengwam tan nuksina yengi wahi khonda ba na hayena yawe ba ko nupi se mo ma yum pale for example ni ko ai hezi se nupi ma yum palak ba se yum sigi sanabi se nupi sina kai dong de su khangoi ba moi imu se kai tawri na hai ba se adu after marriage sahi kaya mama pa mayam se no nusi ba mayam se thado makanda mai nupa sing manakta ai punsi se mana si ba mpham da ai si radamni amana nungai de ni ware wa min ru ge na la iba nupi ne ba sai sida la kan sai sida mangon da ahong ba mayam ma le ba ko sana lon se ni imungi adugi mayam sing se lai di ba mayam sing sin takpi ga da ba ne ba adugi mahutta akhoi mana chatle adigi ising makta pure ising bod mai pu bro ising ni thon bra ka haiba adigi chatle makhon phane chatpada phane makhon tholi kai gino ka haiba gumba mayam adigi adu nataba mayam ama akhoi gi own maintain torture akhoi gi mi se leitaba lairaba nushina badigi nupa du nushina ga di yum du lae ado magi di mama mapana akhoi batik jaba magi property pirakte ba samna ha kan student property own post matik sana pirak pangam deba leitaba laira badigi mayam na unari ba sumaina unba ngamda dana phamung angkhak pirak pa su yawi adigi supi pirak dana ko na leira kan pirak ke haiba su mayam ma yawi suma han tor kan da nangbu napam dagi kari pirak ke sana ulapura dagi law ulapura dagi ingon ulapura gari yaurupro adigi activa yaurupro car yaurupro kan haiba gumba sana ke amu leika haiba gumba sumaina ga mangon dai haibi ba adigi amu masa poktaba ngasai after marriage so wise di masa masu yaraga nungaiba punsi ama lakna bagi kenoni ko adubu some years sahi ama ani guma masa ka sahi yaroktaba masa poroi dam ni kane haibiba ada masa poroi dam ni na nang aigi di sanu pai tom dani na daga aidi thandani na aigi di sagai mut pa yade aduna ai se amal hongani nang leige su leyo leiro dis tu ka he haiba gumba si nupi se the mental torture ne ba si pot se sumaine ge hek tobi ba adigi ngang ba sakpa ngasai gi ampor ulakte habi ge ma adigi masa sa mu pol pola kan se da mu mai wa khan se da nupi o ne polak ba adigi ani shu ma sa mu pola kan nupa o da ka ta kai halaka haira kan da su nupi hek o rak ba
admaina tawo kan sai sida akoi gi mangonda kai lake kanda yam nungai ta ba haiba tare ko masa poktre na ngangam badagi masa ni people ko masa ni people ena mu ngange adagi mo anisbo masa da nupi mo ro badagi nupa pokte na mu ngangbi ba sugumba mayama ma sumaina toro ko se akoi gi si mental torture economic abuse to bi ba na su domestic violence de yauri nupi si gi phangpham thokpa magi right mayam mama agi ima ipana thamamba natraga magi mapuribana thambamba properties sing mapuraba legi de batara kanda mapurabi gi maming da lakadaba property mayam sing se mo de khangandaba tahandaba maming gai he panbidaba ma widow eramni ma mayum pangi ba yai kai ne ba he haibiba mango de he khaibidaba agi nupi oraga su ma luhongai leire masa poe thabak tawre tolop sare ba tolop se mana ga he sinaba ngamdaba mana tolop lising jara su lak jara su ko magi na makuta maning tam na sin ba ngam da ba gum ba yawe ba adigi nupas na dum loi pai ba etin ka te sing loi pa sing gi ba ko ana magi ha bu wa sigi mayim da gi na office box ba gi bara khara pi ra tha du pa sigum ma yam ho yaw da ba na te ba ko si myam sing se akhoi na physical akhoi domestic violence gi manung da sande si gi se akhoi wakat pham lei ba magi wakat pham se kai kai da no ha ba si domestic violence ek ki makha da akhoi na pi sigi manung se ista ma ahan ba wakat pham se akhoi na service provider we lanai NGO restart of body aduga social welfare ga taite palina ba amo oigedamni haiba service provider or protection officer ani se sida mana satlaga wakat pa yai kari hana wak hoy kogi domestic violence for mem je khwai degi extreme be sathi ba ga de kogi life attempt tawba adagi de kogi sexual harassment tawba adagi victim even rape victim sina khudaki oiba haktang makoina victim dina kadai da chatlakanda kadai da makoina wakat pe kamaina help lo ya habase domestic violence yu argana monda phuba saiba tar kana pa yum dirgi ma pan tholokpa adu itaraga di ma police to wakat pe yaiba police to wakat pe amada khwai gi maru oi di police ta mangonda sokpa pan ba yawba taraga di akoina police to wakat kani kai gumba rape to bidana adigi mangonda sathi ba mongda sathar ba taraga di police ta hana wakat kani police to wakat matung da khoi women police le de kon pi gi dam ta crime gi dam ta women police ta thadar kani women police na ma se rape to bi bra adigi kari complaint le gi ha bu yeng ba taraga di koi medical checkup to gane ba si myam sing tor kana kanana no kani no ha bu tor kana nga sagi mangonda phure ba se ba myam sing do pha gane ba accused no passing or mo rape tor gane no pa oire ade ta ke ma se pha na ba dum tor kane ba si myam sing le de ade domestic violence service provider protection officer wakat pe yare nearest police station wakat pe yare aina domestic violence ki dadi akoi gi angon da khudong sa ba ma pi ba se ni pi sing se sta aina agi nupa mim di thongla kanda agi nupa mim di de ile pam leite ado aina any place samada agi indom sa gi mim dara ima bu ki mim dara isi gi mim dara shelter lo bu ya ba any relative amagi ado gi lei ba jaga di gi police station di chalago wakat pa ya ba khudong sa ba lei ba maram di man nupa dina lei ba mafam di gi police station du de chalaga man wakat pa ri ngam maroi ba ma ha ba di khudong sa ba lei tre ba ado gi khudong sa ba lei Yes, police station. Magi khudong sa ba amda adigi amana first class magistrate magi mamang do wakat pe sumaina leire aduga amo mangona phangba ya ba se kai ki phangba ya gi ha ba sumaya mam leire ko adi magi masa apik pa se laba imung gi mi sing sina angang se lahor ba angang gi thamamu nang di chakho leibe ya roi ka ne kai harak pa kholak pa adu tar ga de angang piyo na custody order lo ba yai ado aingonda ai gi lebam japam am ho leitre kan am ho leitre ai yum sida leini ha ba su ya ba akoi residence order lo ba yai aingonda phuba sei ba ot pa nei ba tori ba myam sing se tawduna bi dang ta so akoi protection order lo ba yai ado angang lo ki bi custody lo ba yare protection order lo ba yare residence order lo ba yare ari marak sei de interim maintenance tha ge sakhak tang ge ha ge de ko ne family court ta challe ba domestic violence the period di aina family court ta chatraga su hoji gi domestic violence ki case thari ba mafam se sai sida ko na case hek tha ba ga within 3 days gi manu the step lo ga damni step lo means no pass sai sida accusing sai sida respondent sai sida koi si se tha ga damne ba adugi tharing marak sai sida ex party interim order lo ba ya ba ex party interim order di case hek tha ba ga ngasagi nupi sigi sana na bigi thang na bigi medical gi ko si pyam sing sigi damukta court no order ma pass to ngame ba moi ya hanagi respondent sing accusing to ko dringi ma mangda sigi khudong sa ba masu koi domestic violence da pi ba akoi gi instead of filing at family court akoi gi kaino da first class magistrate de bawaram pi ba aduna sigi khudong sa ba mayam sing loi gi sida
mana hujiki victim sena mangon de gi haitare ko magi keno se phangpham tokpa se tanba mana magi keno haitare sisi phangna bagi mangon da court ki da adong gi process changsile adumasu law gi matungina sina tabada akoi gi tarami ba crime chatharami ba haiba tare ko asisina tunga tongba crime sing gi matungina karam kari dandi phangba yai leiba sing sang panbi city crime city ain tarami ba crime gi matungina dandi ti loin tongale domestic violence da mangon da phuba saiba otpan nei ba toragana domestic violence eki makhade mai punishment leidi 2 years ki punishment aduga with fine 20,000 kadang lady ko aduga ate atoba criminal yu oiragana mi halamba ni pi halamba oiragadi 302 da la ani mai punishment ama leire adigi pokso eki makhada oiragana hatpa kai kai mayam ama yaram taragadi mai punishment to ngale pokso de angang ju chathaba crime ni na akoi criminal law si jo koi amend tok thorok padegi magi punishment si jo hujiti to ngang greba aduna angang masa pokso eki makhada any case ama leiraba aduga angang masa pi ibase sahi trying to gi makhada leba angang masa amada rape to wirama ba hena satiba mong da crime si chatharama ba aduga mabu hatpa tu to wiram taragadi 20 years tagi tadaba dandi aduga life imprisonment adu natragana capital punishment phawba pibe yai haidena leigreba aduga with fine habidi court na magi kaino di yeng kanda compensation si pirakani ari amana akoi gi 16 years sahi taratu ki makhada leiba angang amada kasai gi rape to wirama ba hena satiba crime de chatharam taragadi sahi kundagi tadaba dandi or life imprisonment or adu pibe yaiba with fine ge loina pibe yaiba sigi mayam sing se akoina makhan khara thongna dum khaidu ada madam hujiki akoi pokso x se laksaraga pokso x ki angang akoi gi minor haiba tare ko makoi study moina victim hoira matung da moise but physically mentally trauma se mamoi da dum leidorom ni seda akoi gi rehabilitation gumba moi gi arrangement gumba sigumba gi akoina sinbi ba haiba lei akoi gi adu gumba stat sida moi da kano to han ba haiba tare phangan ba sigumba kari lei haiba su sigi matang se sida angang sing sida angang yamna khatang gyan su khitang tarak pa adu gumba angang sing sida di trauma se yam hele yam pi ba angang sing dana akoi gi kano gi akoi gi sexual assault khara chathegi ba se moi da kawbi gi khara su lai aduga moi da wari saragadi heta ningjang narbi pot amasu oyeba ko aduna moi se angang sing se lakpa matam da akoi gi yamna child friendly room amasu akoi gi court da thamme ba angang sing gi lai nungi aga kholaga moi hek changa kom tam da yam attractive oina na gi da mutta tongan ba ka akoi gi thamme aduda thamaga wari sanahan ba adigi ka kaino to hon ba court da lakpa gi kaino ohin da do aruga court su angang sing si statement adum lowi statement lobada mo gonti am strictly logde court na maduda kanam ta sang bia de exam mama gumba ko magi khwai gin yares magi yam nang na mi ma wari watai sana ba ya ba mi sing ti toraga akhoi gi first class magistrate amana ma angang si statement mo gonti ga aseng ba do khang na ba wari watai sana ba nang adu hayu haibna ta ba wari si tapna sana kan da angang si da nang kari nang si thobra nang si khangbra sina kari dawi kan haibna sing bu sing do angang si da pizza haibdi ngak sum harau han ba haitare ko sum thema kan da sum haidur ong na ba aduna angang gi statement lobo si yang kuina su jange hekta jar lobo ya de si lore matung da magi trauma si de haibda tare ko angang se masidagi keno torok na bidamakta akoi rehabilitate tawba angang sing hida tum ai matam khara changa ga su tha khara oira ga su hira changa ga su yamna sathi ba crime sing thengara ko angang sing haija batare ko sigum bagi mogi arrangement gumba am effective oiba kari sum lei ham arrangement se akoi na mogi counseling gumba tawba haitare ko wari watai sanaraga khonaraga sumba si makhan da tonga ba mong da dum mogi sanaraga angang gi child psychologist lei dana ko adu myam sin na taraga dum lei aduga angang sing se da ayamba da di moida ningjang da na ba hotna ba haiba tare ko crime da thokra kan da moida ningjang kan da moida nungai ta ba ma feel taraga di dum di lei dana ko ayamba matam da aduna si myam sing se angang sing se da si wakhan se amu hanna ningjang da na ba su dum hotna ba haiba tare aduna maduna maram kanda mata sum ningjanga kanda mo gonda nungai te ba masum lae ba ko rehabilitate to bagi mai arrangement mango da compensation pi ba angang sigi sumaina ko angang sing se da akoi gi pokso gi se da mangon da akoi gi kaya mo yamna sati bo mong da mangon da ai di compensation pang bagi process kumba masida kari ga pokso eki makhada di ko angang koi gi case to bo matam da head from the incident hai tare ka thodo je thoga matung da gi di within 1 month ki manu da koi na hai di 2 months oida me ba magi sarsi thaga se aduna hojiti koi gi 1 month da tenjang raga yam tuna sarsi se thaga lo hai ba lei gre aduga yam tuna koi gi lotion la dam ne 2 months ki manu da
aduna sigisi koi poksho de ji thinda ba yade mamangi matam da koi poksho gi case se khara delay le be yawe delay le si maram se kai na court sing se judge zamana pu ba se court ama khang tang pu ba na ta ba poksho gi case khang tang to ba na ta ba judge zamana pu ba se district judge zamana mana pu ba se court chi makhal yam yam hai jari ba tribunal gi su pu gani NTPS ke drug gi su pu gani adagi NIA gi su pu gani CBI ki su pugani, Poksho ki su pugani, Family Court ki su pugani. Duna siguma mayam sing si labor sina adu khangtang da tawba su yadaba malaki ba. Adu bo hawjiti Manipur de tongan ba akhoi ki court an link khat lay khre Poksho ki damakta fast track court ko Poksho court special court Poksho court number 1 and court 2 haidana akhoi ki Lampeng court complex dama adu ga abana uripoki Zara court complex dama. Adu anisin la abnina only for Poksho gi case ngata tawreba. Adu si tawrabnina hawjiti adum yang pass oina adum sathare haijaba tare speedy trial lay rai tar. Yam nungai je madam ai mathang gi se ai ozada oza Sonamani de lakche ge pabung de lakche ge pamu akoi gi to ibe issue state da kharama khai di masi ko han bangang na ba gender sensitization ki dakar oigani na khanbra habadi chapana ba equal man nipa ga nupi ge se ko ge chapana ba mityeng de yengak na ba haiba tare koi chapana ba thong mana ba amaka purak na bai hona matam da gender sensitization to bagi mathau se lai gedra haiba se pabung thambi exactly Surbala nupi su mini nupi su imani nupi su ga hana kuni ijat aham to humtai particularly community amani katang ai example pijake Bengali gumba up to some extent Assamese say Gujarati gumba Rajasthani gumba mama se mokhoi mokhong pain kharum ai ima do lermi ai chehi phanayam jawa pho ai ima ipati mokhong pain khoi kharum khurmai se ai na pamjaba sarko da ai ima ni ipana tamba ima ipade khoi khoi kanato even nupi mo khone por patar was akhone mangu de permission ima sini shikar mai to siget mo khone chatlaga mukhina pamga mohne pori ima ipadan pam se kar yeng su tapa lun nakan punmukta atopa mi porpam any caste or community ois nupi have a shape imung dugu mai manimuk ki jumda mai maku ki jumda mai machani pi do treatment tawgadamni mashi yam darkar le maki machanu pa duna mana toning bata torpa tawle se mama mapa duna mana barrier matam ei buna to mad kain hi bo to wiya deni haibis mama mapa ki maki mathau dang le court kachari chatpa haibisin masiri upai leraktarna court kachari kana chakani chatpa ngamo paisa papa miu sing mui chatkani paisa pa miu oirbasu mupunsida mai kaina bo punsida han hobise kana su kaina ningde khangma job patience service enough tremendous patience nupi punam khangi haibise koi thaji atubu crime on women or domestic crime mem thubi punam se kaidugi haibada nupi sina khajik nupa se control to high benefit nupa ki movement or nupi sina kharitan light lasu heidan khotram thabak to dona khotan at least if not at par educated or patan jada nupa sigi ma ki mind ge my psychology sama phabang ngam nupa ne advantage loro per second no nupi sina khara yam ing tapchaba yamna nupa gi movement se yamna thajadun lebe thajagadamni atupu certain limit amathamam tui aigi nupa sina matam chadun itatana koi thengna lakpa what for why he is delaying it haibis ma khando ma mai mathon maki nupani maki nupa se aphabase mana ohen gedabni maki nupa se mahan ge haishu mangode khajik tang hauri man komthokpa man komthokpa tarabadi magi nupa sigi magi mong mai chana kanglon tongan mum lakpa su jai after nupa ne like just wild animal kana kan akoi tarukte akoi mangte na khoi tawdunte moles ko shu ngaurupa khurpa hauni masi loina nupina man jumgi show pai gedamni mama mapa thatu laibe makubok mani mapun bu su yan bu su chakadamni magi nupa se man yan by any means masi laibak to sule adu nupi se educated obism it is a must chumna postgraduate or gazetted officer or ma educated oibenet how to control her own husband my husband he is a defense minister makte mapanda to lege torbni kana de chele kana thenguni kana jumna mali uguni kari toguni so many alibi ma oida manga mafam amadun ton amad oibesu yari wijatne it is happening in miti samasta nupi bu akoi ijat to wese watli mase tawre dabani miti samas akoi nupi su akoi ne shanapot to na koi ne khalli mase tawre dabani nupi bu nungshi dab samas adom miti ko chakutri base akoi na akoi ima even ichani cha sing chi icha doni ichan doni ima doni hek popu dona khan man natabati ke chakut tabani ngasi akoi
그 भाषण तरोमदाई तंजादि वांगांग तंजरी इमा इबेन इचन इचा खोरमजेरी कने नचिंदुगो ओइदबा मयम ngangjennaba तौरी पुनु मथम ओइदा मत आई एग्जांपल अम पी नोक्सु नोनिंगनि मयम मीटिंग अम तौरे अखोय सीनियर एडवोकेट इचन पीस मे सपोर्ट मी इचन इचा पुनु मक्सबु लुंग तौई हन इमा इबेन इचन इचा हाना मोइ कोम फजगर लेडीज एंड जेंटलमैन अमेरिका दे इंग्लिश था एन तम्मेन खुश तौरे मीटिंग में तो तंजादम इमा इबन इचे निचा सिंह फक्त फमन गनी फक्त फम से मखोंगनी से खुराई चल फम से पुंगनी हम फम से फम ngam मखोंग से नाद तौगनी नुपा मयाम लाकनी मफम रंग खंगदु जू थक्चल लाकपड़ ngauसन र हिदाक चार लाकपड़ खंगदे मोइदुना चेयर द लाक्तन फमन गल लोइ तौगनी is it called the justice not ina is a very simple mase oram bje nupi मन chahi sorry पुंगनी हम लेपाक तुगो माना फमगदोरी से मखोंग चलगा why not the men folks should there and let the ladies nang aduk jam noine pamodi ima iben ichen icha puna mo khurmjiri haibedu nupa gide pan gidre adu let them be comfortable moi sumini moi na kui popiri bini moi na kui bi jokpirek pane adu respect bahu madu just an example nupi hepo puda mama mapa na khitang mathumodi kha shock oibre kari no to bigenam nupi le terbati kadai nupi pok to kadai digi nang na chapo nang na shu kadai de ugidege nang na chani noi logudam I should have put each and opinions. I'm a Horican Parmetal. No, I love them more than anybody else. Masakwe Kitan responsibility of labor, the Yantabam Tui. Nupi no palun amatani. Although Ati Shagidi Yang Putanjadum develop states lady, a chochoba, Samas, a chochoba lady, Malayali Gumasu lady, Bengali Gumasu lady, Gujarati Mam lady, Nupi Samoy Yam, Ijatoi, Punjab Punjata. I am Yam Patan Maramdi. मतम ममते सोइदन एगी युमने चखिगिनि को हाइबसे मधुगी मखोइसे मथमोइसे वाबा हौरी अखोइ तमसे मधुगी लमचत तमसी नुपीबु हंदन अखोइ येंगुमन छि नुपीबु को अत्याचार तोगुमसी नुपीद नमथाक तोरुको ऑफिस दा मथम बाजार दा मथम दिल्ली दा मथम शिलोंग दा मथम अदुम तोक्सी अदु पाप तो एगी इचाइ सुसु येंगदुरबन एंगोदा आई कदाइ चली करी तो पाउ सोदन तारमगनि एगी इचादि करी थोकदरी अदु पापनि अदु पापीनि मदुन खोइ मसी यमली लीगल की इश्यूज तो कनानु कोर्ट तक लाके तो रिसे कनासु कोर्ट तक लांग दे कोर्ट तक लाक पाइसे कोर्ट कचहरी है बिसे अब तो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे पर है बिसे पुंसी तो तुम बनी चही मंगा चंगी चही तरा चंगी चही कुंचन मुजावरी पैसा पाई ब म्यूई सिंधु ने कोर्ट तक SLP थाजनगनी मतंग मतंग थाजनगनी चही मंगा चंगी तरा चंगी 1984 के केस है वो लोइदन लेडी दिल्ली द young congress की leader amani hajibo amuk court to convict tawi amuk appeal tawi amuk court committee appeal situation le lore nupi man court to karak pa highway se mapun se ma lore bane first thing is paisa kayam lakh kaya lekhe manguta crore kaya lekhe chumi government na masig nupi ki crime on human gi tamakta special court ma thamma aham gi first step di jare man nupadan mu appeal to higher court ta I ukilam I why the bujade government how long I get on the lepigani higher court of Muchalo high court among amokta high court of Muchalo high court is I namung I no part of appeal to Supreme Court of Mulek Patar Harry Salbek I lupa Kuroma Logan Adeko Mahes Jet Malani 70 lakhs Galodia Mukul Ratogi Kahedo Solicitor General or 60-70 lakhs Logi I Mokui myself thing that Yam no Unari in a Delhi Queen and Larry Putanjada. Other 70 lakhs, 80 lakhs, people who normally left with the lip of the Risimisha Yamno, Canana Putoka the gear. A Sigum Yam, quite the Kudong TV Yam lady, Nupim, Adubo, Chalakpa, Havisi, Masia Mutter Yam, no one at Toi. Aduna, Makatan and Chatabungam, the Banana War, so on a kinder later gay, high with the ultimate Masketabas in a Kune Waribase. Adosipun was a tone than Samas, the Kunala, so Haido, Bonia, and a Kune claim Tori was saved. Adongi ichasing nupi popusing su no the hura lagat over mu yawising the out of the way no the pesan talaga toru nachana sugi tamutan ungyodi jai ishori mamang the hikari no reply pigdori adun sama semgat pai se makhadi in the te matak the sama se shemakadabni makuna pokta pirkadabni makuna pos sabuk tobu se akuna nupi icha nupi sing issue nupi sing makoi behana maximum love and sympathy se makoi the maximum tamam toi maramdi makoi se mapun se anirakhan pokodor mi surbala jumna mama pan poi chetra manga che kunmari manga bu len maj nongale mi mem ekang khang da amade jum chekiduri kari magu jum makhong kaya no man mai mani muk na kari no mai maku buk na kari no mana pamasen kari itak tat nik na gyan taro dur ma tum musna moidur pakat
ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕꯗ ꯄꯥꯈꯠꯇꯅ ꯁꯣꯔꯕ ꯊꯠꯄ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯃꯣꯏꯗ ꯇꯣꯔꯆꯔ ꯑꯃ ꯇꯧꯁꯔꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯌꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯅꯤꯌꯔ ꯑꯦꯗꯚꯣꯀꯦꯠ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯆꯟꯅꯨꯄꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯆꯨꯝꯕꯅꯤ ꯏꯃ ꯆꯍꯤ 20 ꯇꯧꯔꯕ ꯌꯨ ꯑꯣꯜꯔꯦꯗꯤ ꯑ ꯁꯦꯅꯤꯌꯔ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯪ ꯀꯔꯤ ꯄꯨꯔꯤ ꯑꯗꯥ ꯄꯨꯔꯤ ꯁꯨꯝꯕ ಮೆಂಟಲ್ ꯇꯣꯔꯆꯔ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤ ꯂꯩꯔꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯉꯝꯕ ꯈꯖꯤꯛꯇꯪ ꯄꯤꯕꯗ ꯃꯗꯨꯅ ꯄꯦꯟꯕ ꯑꯣꯏꯁꯤ ꯍꯨꯔꯥꯟꯕ ꯄꯩꯁꯥ ꯅꯠꯇꯅ ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯦꯡꯅ ꯄꯤꯕ ꯐꯅ ꯐꯤꯔꯣꯟ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯐꯃꯨꯡ ꯈꯔ ꯆꯠꯂꯝꯃꯤ ꯌꯥꯕꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯥꯅ ꯃꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯗ ꯏꯃꯧ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯆꯥꯁꯤꯡ ꯆꯠꯀꯗꯧꯗꯁꯨ ꯇꯣꯔꯆꯔ ꯇꯧꯕꯤꯒꯅꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯤꯃꯗꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯃꯥꯖ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯁꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯂꯥꯏꯁꯨ ꯍꯩꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯕꯛ ꯀꯦꯔꯂꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯆꯧ ꯑꯆꯧꯕꯗ ꯀ꯭ꯔꯣꯔꯗ ꯂꯩꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯣꯏ ꯄꯤꯅꯕ ꯇꯧꯅꯕ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧꯒꯨꯝꯁꯤ ꯑꯐꯕ ꯁꯔꯨꯛ ꯁꯤꯝꯄꯜꯗ ꯃꯃꯥꯡꯉꯩꯗ ꯈꯝꯕ ꯊꯣꯏꯕꯤꯒ ꯂꯨꯍꯣꯡꯕ ꯑꯣꯔ ꯑꯃꯗ ꯂꯨꯍꯣꯡꯕ ꯈꯣꯠꯇꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀ꯭ꯔꯣꯔꯗ ꯀꯅꯥ ꯄꯤꯅꯒꯦꯅꯦ ꯍꯩ ꯂꯩ ꯀꯠꯄ ꯈꯣꯠꯄ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯏꯆꯟꯅꯨꯄꯤ ꯀꯕꯣꯛ ꯅꯨꯡꯂꯣꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯆꯠꯂꯕ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯟꯖꯤꯜꯂꯛꯁꯦ ꯊꯃꯣꯏꯇꯕꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅ ꯃꯣꯏ ꯃꯇꯦꯡ ꯃꯅꯥꯎ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯁꯅꯨ ꯃꯣꯏꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯇꯪꯗꯨ ꯂꯩꯇꯥꯟ ꯂꯩꯔꯕ ꯇꯟꯖꯥꯗ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥ ꯃꯀꯨꯕꯣꯛ ꯁꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯃꯥꯖꯁꯤ ꯔꯤꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯌꯥꯝꯅ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯍꯩꯔꯒ ꯊꯕꯛ ꯑꯆꯧꯕ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯠꯇꯕ ꯁꯔꯨꯛꯀ ꯀꯣꯝꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯣꯡꯊꯕ ꯁꯔꯨꯛꯀꯗ ꯑꯁꯤ ꯇꯧꯒꯨꯝꯁꯤ ꯏꯃꯥ ꯏꯄꯥꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯁꯨ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯁꯨ ꯂꯨꯍꯣꯡꯒꯗꯧꯔꯤꯕ नुपादुना मान हाइबम थोइनो इमा इपा तोबिगनु यम लेरिबो इमुंगनी खजितम पीबसिना कोइ पेनबो ओइसी मसिगि तमुतिन अइ माक नुवाइना लेरुगी इमा इपा सेवा तौनबा मनिंग थुना तोहनगे इमा इपा हाइबसे यू ऑल अखोइगे ब्राइट नखोनि बस हाइबम थोइ मसे ज्ञान तमम थोइ यू मस्ट वोकली नतन नोइसु चुमने गुगु हिनी हिंदी दे वाम लेये मीन हाइ खुदिंग ओ यस सर यस सर यस सर हाइब तो बया दे नंगी नुपिन लाकदोरिबा नंगी नुपिसे नंग थमुदोरिबि नंगी नमा नपागे मखा द मोइना हाइब त मै उशन चटपतार दे नंगी नुपिसे नंग थोइ दबनि हाइ अदुनि मी सिनरी बसे मदर खांग मुक्तन फासी तौरि बसे मदुना मसी कोइ समाज से रिफॉर्मेशन से हाना दे खतिक तंग दे फरब्रा अदि पैसा की माइगे रम दे हुरान हराव हुरान थोनेरिबा मयाम पुनुमुसी अस माइ दे सना द किलो मखाइ पोरइने माइ दे गाड़ी उलेइने कदाइ दे हुराल पोरकपुनि हेद मदु हाना खंगुने मन माइ हुमांगलन तानबो ओइरमोय मन हुमांगलन तानबो पैसा हाइदुदि यामना लिमिट ले तौगनिने हुरान बहाइदुदि हुरान बनी अदुन थोइदोक खिंदोक न तौरि मियोइ सिंगदो हुरान न तौबा ngakतनी मनमदि मोइ इनकम टैक्स तो मोइ इंदिना पिरमोय हुरान नरमाई के तोलब चारीब गवर्नर से तोलब चाइ सीएम से चाइ चीफ सेक्रेटरी चाइ डीजीपी से चाइ अखोइ से खर चाइ खजिक खर अवांगनी मुने लाख अहुम चारस अखोना लाख मम खाइ चाइ खेनब खर दिले असितन अखोइना चरा मचाबद याम वाना लेरगा कनाम युम लाख अनि चाब लाख अहुम चाबद करोड़ द मान मयम सागलक करोड़ द मचा थाजबद तौब उठप तोर उच्चाइबद हुरान न तौब ngakतनी लोइरकपद अई मसे लास्ट ओइसु जाय अईना मयम दैना कुल्लुन अई हंगचगे नुपी पोकपा वरोबिगनु नुपी पोकपा अखोइ हराउसे नुपी से इचा इशू सिंग यामना लुना तौसी मखोइ बखोइ युमदे लेरिबो तंजादा अफब सरको से कोइ तंबीसी लारिक लसु फजन को हयनसी लंबी ताक्सी अफब लमिदे चतम मोहिबु तमसी तंबीसी अदु इचा इशू सिंग लारिक लसु मतिक चाना फंसी नुपी मचासिन लाइल सुकर मयक सेना खंगबा माइ नुपादो खर मा मसोन कोइबा साइकिल सोन लेबा मा खर ngam manam de is my wife is a CJ educated she knows me she can track me and she can find out by any means I do nupa sakar kirkne adune you my daughters akhoi ge kari haino ko my niece or my granddaughter nakoi singmai darkar lei you must be there's no difference between the man and woman there's no difference between the girl and boy both are equal you will have to keep a track you will have to be intelligent you will have to prove that you are a capable lady me yumna chapadum don't follow what your husband says everything is a gospel truth yengu have a trust but that is not the gospel truth masi noi ne thigedamni thokdaba kanagum the neiba khotpa phuba cheiba khainan ba khotpa tobiganu ahalman punamak madugi papto मधु मचा मसु खाइनबो हुनरिबा मकी मकुबोक मनेबोक मदि पाप नोइ हंजन हंजन फंगनी नुपादु लम मचाना लम हेलबसु नंगी नमोगदी नखोइने लुन तोबम थोइ मान काइदिरबदी नंगी नचाने कुपन लगा म नंगी नमो मी मचा लाइबदुबु ममा मपा हुंदोग नखोइ सेवा तौने लाकदोरिबा लाइबसिबु नोहिन मुकि इंजन न मै चुसलदि पाप नोइ चेलबा पाप योगदमने अदुन नुपी पोक पुनमक अखोइ हराउसी नुपी बको लक्ष्मी हन लौसी
नुपीबु अखोई इमासु ओइगदोरिबनि कनागुममगी कनागुम मनी उदम कना मची उगदमने नुपी हाइबसे एगी तरफतेदी आई लायुन लोजी लुना तौसी मखोइबु मखोइने ताथि तौने तौगुमसी अखोने तौरी पुनमक मथक्ते हिसाब किताब लोने तौना लेरिबनि मखोइने नोमते नोमदे खोइदे मसिगी हिसाब पीरगनि अदुना एगी तरफते रिक्वेस्ट हाइबु अरोइबगी ओना मयाम पुनमक इमा इबेनी चनचा पुनमक और अखोई अहलमम पुनमक अखोई इचा सिंग इशू सिंग पुरप नुपी मचा सिंग फजन मय हराउ त्यामने तौ थमसी मखोइने नुंगाइरे अखोइ सरगद फजन नुंगाइले लेगिनि नत्रबदी मोहिद कुन नैरम तारबदी अखोइ आदा अखोइ सरगद काबु ngमोय अमरक त अखोइ हाइर लेगिनि अदुदि नोइ सीसु ngमोय अदुदि नोइ अखोइ सरगसु काबु ngमोय दो अदुदि एइ तौजरो एइ सरग कानिंगे सीर तंजादा हाइबे समतंग एइ थमजगे याम नुंगाइजे जा कोई मथंग से लोइसलपदा आई मैडम दा लाक्सेगे मैम की अखोई व्यूअर मैम की खतंग इन्फॉर्मेशन ओइनेबको आई मैडम दा तंतक नतंग थंबियो मैडम अखोई मियोय नुपी सिंगदे चथरप क्राइम सिदंग हाक्तंगी ओइबा अखोई से मैडम ना हाइबिग्रे मागी लो कोर्ट चटपा कमीशन मैम मम लेग्रे को सिनतबिदा अखोइना सिविल सोसाइटी मैम नुपी की ओइरो तबबर स्पेशली नुपी की सोसाइटी बो ओइरो हिदा चटलाकांदा अखोइना वकत लो बाहाइबा तारे को वकत पा अदि मोइना वयन तौबा अदगी याम चावबा मतेंग मखकनी हाक्तंग हाइबा तारे को थोगलेइबा क्राइम दुदा ताइशनना वयन पीना बा अखोइना तौबिबसे इट्स अ बिग कंट्रीब्यूशन फॉर सिविल सोसाइटी अदो सिदैदा लाक्चनिंग मखोइना विचार तौबसे मखोइगी खुत्ता लेब्रा मसी याब्रा लोदगी एक्सेप्ट तौब्रा हाइबसे तंतक थंबिया मैडम अखोइगी सिविल सोसाइटी सिंगसिना लौबिबा रोलसु याम अफबा याम यावेबा हाइबदी लेकाय अमदा अखोइगी खतनबा चैनबा इमुंग मनुगी नुपा नुपीगी ngaak saunabigi खतनबा चैनबा तौबदा सिविल सोसाइटी ना फाजन बिरगा नोइ नसासु लेरे अदगी अंगांगसु लेरे अदुगा नोइ हुजि सिगी मतम सिदा खाइनबा याब्रा खतनबा याब्रा कायना थेमजन बिबा सिदी सिविल सोसाइटी ना तौबिबसु याम यावे याम अफबरोमदा अदु नतबदा अखोइगी खुना थेंगनजबदा हाइतारे सम सिविल सोसाइटी खरना नुपा नुपी हे खाइनबिबा खाइनरे नबानी ngasiदगी अदुना पैसा सुपीरगा लोइसनगे कानगा हाइबा पैसा सुपीनरो नंग नुपा नंगसु पैसा सुपीगरो नुपी नंग पैसा सिने यारो का हाइरगा लोइसनरगा खाइनरबनी कायना चेगा पाइरगा हेक लाकपा यावे मसिमक्ति अखोइ यादे आइनदे येंगना कांदा यादे बिचार तौबगी मोइगे राय लेते बिचार तौननबगी दमक्तदी कोर्ट लेरी अदुना एनी मैरिज अमा तौबा मतमदा अखोइ कोर्ट दि हाइरमदेबको अदुबो खाइनबगी मतंग से लाकान सिददी कोर्ट यौदब सुया यादेबा एनी लुहोंग से पिकेरा चावगेरा काइना कलुगेरा रेस्टार बु तौसलुगेरा तौबा तारगसु अखोइगी कोर्ट यौबदा खाइनबगी मतंग हेक यौबदी कोर्ट यौदब यादे चक्थाक तालपगी मतंग लाको मतमदा कोर्ट यौदब यादे अदुना हौजिक से कोर्ट से सिदा नुपा ngawagi matamdadi maintenance chakthak nupadagi chakthak tange aigi isagi thakanaba dagi aigi isagi aigi oinaba dagi angang laik tambagi khopagi se magi nupadu dagi nupi sina magi apikpa masa singju loina na akoi family court la kanda chakthak se yam tan mi sang se yam wangameba adubu hande sahi khara sidadi chakthak tanbagi chang se aduki mating name gre adugi mahutana divorce ki chang se yam wangkhalakpa divorce na 90% oiba matamda only maintenance ki case 10% ko madang oiba हाइबदी नुपी सिंसिना सुने नंग लेमिन दो सकुदे खाइनरी हाइबिगी अदुगुमगी वखन योबगी स्टेज लाप मयाम यावरे नुपा न सुने नंग लोंग दो सकुदे खाइनरी न थाबगी केनो से सि याम लागदना हौजि से डाइवोर्स की सांगा मेंटेनेंस की सांगा येंगनबा मतमदा डाइवोर्स न बारी दो वांगरेबा अदुना ओनली खाइनबा और चक्थाक तानबगी चक्थाक असुपी गदमनी काना हाइबगी मतंग सिददी सिविल सोसाइटीज ना कैमभौ तौबा यादे खनबा थेमजनबिबा अदिगे मतेंग पांगबिबा अरोइबगी वयन बिचार सिदि मोय वयन बिचार तौबिबा अदुगा मोखोइगी दमकता सिविल सोसाइटी सिंसिनसु हाइबिबसे नोइसि खननु जैननु नत्रगदी कोर्टा केस लाकनगनी हाइबना जिंबा मयाम से मोइना ताकबिबे याय को अदुगा लंबी ताकबिबसु याय अकोइनसु अवेयरनेस प्रोग्राम मयाम अमा पिजरी मणिपुर स्टेट लीगल सर्विसेस अथॉरिटी की माइकेटिगी एवरी हंदक तब खरा चतबगी वानी को अदुगा ममांगैदसु मफम खुदिमत चलको लीगल अवेयरनेस मयाम पी अदुगु मनुपी सिंगी दमकतासु कोइ फ्रीदा अदिगी फ्रीदा आइंगी तेंबांग मयाम अमा पीरी कना कना ना आइंगी तेंबांग फ्रीदा लोबा याय हौजिति सामना ताकबिगिबदो केस अमा लेपा मतमदा इन टर्म्स ऑफ लॉ सुप्रीम कोर्ट यम मतमदा लौरीबा अदमाइ तौदना अखोइगी मणिपुर दसु केस से लेपकपदा पैसा थाइने याम लौरमदबदो हौजिति पैसा की वैल्यू से केनो लाकपनिना पैसा से खरा दुम लौरेबा अद पैसा से लौननबा
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯁ ꯎꯀꯤꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯟꯅꯤꯅ ꯂꯧꯗꯕꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦꯕꯀꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯟꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯇꯣꯂꯣꯞ ꯆꯥꯡ ꯃꯤꯅꯤꯃꯝ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯎꯀꯤꯜꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯟꯁꯤꯗꯁꯨ ꯀꯠꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯟꯁꯤ ꯈꯔ ꯌꯥꯎꯕꯅꯤꯅ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯧꯅꯩꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯆꯥ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯥꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯐꯥꯎ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯆꯥꯒꯤꯐꯥꯎ ꯄꯤꯊꯛꯅꯕ ꯄꯤꯖꯅꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯍꯟꯅꯕ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯉꯣꯟꯗꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥꯒ ꯂꯧꯔꯨꯕ ꯀꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯟ ꯋꯥꯈꯜꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯑꯃ ꯐꯤꯜ ꯇꯧꯋꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯂꯤꯒꯦꯜ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁꯦꯁ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯅ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯂꯤꯒꯦꯜ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁꯦꯁ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯂꯤꯒꯦꯜ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁꯦꯁ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯂꯤꯒꯦꯜ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁꯦꯁ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯇꯦꯒꯣꯔꯤ ꯈꯔ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯏꯀꯣ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯂꯤꯒꯦꯜ ꯑꯦꯗ ꯐꯪꯕ ꯌꯥꯕꯁꯦ ꯑꯥꯏꯟꯒꯤ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡꯁꯦ ꯀꯅꯥꯅ ꯐꯪꯕ ꯌꯥꯏꯌꯦꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯤꯒꯦꯜ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁꯦꯁ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯦꯛꯀꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯂꯤꯒꯦꯜ ꯑꯦꯗ ꯐꯪꯕ ꯌꯥꯕꯁꯦ ꯁꯦꯛꯁꯟ 12ꯇ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯦꯗꯨꯜ ꯀꯥꯁ ꯁꯦꯗꯨꯜ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯗꯤꯁꯦꯕꯜ ꯄꯔꯁꯟꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒ ꯕꯦꯒꯔ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯀꯣꯜ ꯀꯔꯈꯅꯥꯗ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤꯗ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯣꯜ ꯑꯦꯖ ꯑꯦ ꯄꯔꯁꯟ ꯑꯕꯞ ꯗ ꯑꯦꯖ ꯑꯣꯐ 60 years ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯁꯦꯅꯤꯌꯔ ꯁꯤꯇꯤꯖꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯦꯟꯗꯔꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ 3 ꯁꯨꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯔꯠ ꯖꯦꯟꯗꯔꯁꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯪꯉꯦ ꯑꯗꯒꯤ HIV ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚꯀ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯑꯥꯏꯟꯒꯤ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡꯁꯦ ꯐ꯭ꯔꯤꯗ ꯐꯪꯉꯦ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯣꯂꯣꯞ ꯆꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯁꯦ ꯐꯪꯉꯝꯃꯔꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯀꯥꯏꯅꯒ ꯈꯟꯕ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯑꯦꯅꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯥ ꯂꯥꯛ ꯆꯥꯁꯅꯨꯀꯣ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯑꯣꯏꯗꯅ ꯏꯟꯖꯤꯅꯤꯌꯥꯔ ꯑꯣꯏꯗꯅ ꯄꯥꯏꯂꯣꯠ ꯑꯣꯏꯗꯅ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯃꯥ ꯂꯥꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯆꯥꯔꯒꯁꯨꯅꯦ ꯃꯥꯁꯦ ꯎꯀꯤꯜꯁꯦ ꯐ꯭ꯔꯤꯗ ꯑꯥꯏꯟꯒꯤ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯤꯒꯦꯜ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁꯦꯁ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯅ ꯄꯦꯅꯦꯜ ꯂꯣꯌꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯊꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯜ ꯀꯣꯔꯠꯀꯤ ꯑꯃ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏ ꯀꯣꯔꯠꯀꯤ ꯑꯃ ꯂꯤꯒꯦꯜ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁꯦꯁ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤ ꯂꯩꯔꯤ ꯁꯤꯁꯤꯗ ꯃꯥꯒꯤꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯪꯒꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯅꯨꯄꯥꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯨꯄꯥꯗꯗꯤ ꯑꯩ ꯉꯁꯥꯏꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯗꯤ ꯌꯥꯎꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯁꯦꯗꯨꯜ ꯀꯥꯁ ꯁꯦꯗꯨꯜ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯈꯛꯇꯪꯅꯦꯅ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯁꯦꯅꯤꯌꯔ ꯁꯤꯇꯤꯖꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯑꯃ ꯐꯪꯅꯦ ꯍꯥꯏꯔꯦꯕ ꯑꯇꯩ ꯃꯔꯛꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯅꯨꯄꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯤ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯐ꯭ꯔꯤꯗ ꯑꯥꯏꯟꯒꯤ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡꯁꯦ ꯐꯪꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯐꯪꯉꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯁꯤꯗꯁꯨ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯐꯪꯉꯦꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯟꯀꯝꯁꯤꯅ ꯃꯥꯁꯦ BJF ꯑꯣꯏꯔꯣꯅꯦ ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯗ ꯊꯥ ꯑꯃꯗ ꯂꯨꯄꯥ 10,000 ꯈꯛꯇꯅꯤ 12 ꯈꯛꯇꯅꯤ ꯃꯥ ꯐꯪꯉꯤꯁే ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯗꯗꯤ ꯂꯨꯄꯥ 1,000 ꯌꯥꯝꯗ꯭ꯔꯦꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯟꯀꯝꯁꯤꯅ ꯂꯥꯛ 3ꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯐ꯭ꯔꯤꯗ ꯑꯥꯏꯟꯒꯤ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡꯁꯦ ꯐꯪꯉꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯦꯅꯤ ꯀꯦꯁ ꯁꯤꯚꯤꯜꯒꯤ ꯀꯦꯁ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯑꯦꯀ꯭ꯌꯨꯁꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯃꯥ ꯀꯦꯁꯀꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯏꯟꯒꯤ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡꯁꯦ ꯄꯦꯅꯦꯜꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯤꯒꯦꯜ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁꯇ ꯆꯦ ꯊꯥꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯐꯪꯉꯦꯕ ꯁꯤꯅꯤ ꯃꯦꯗꯥꯝ ꯑꯗꯣ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯕꯨꯡꯅꯁꯨ ꯍꯧꯒꯠꯂꯛꯏꯕ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯐꯖꯕ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯁ ꯃꯣꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯦ ꯃꯥꯡꯗꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯃꯈꯥꯡꯗ ꯃꯥꯡꯗꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯒꯅꯤ ꯀꯔꯤ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯂꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯖꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯊꯝꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯦꯗꯥꯝꯅ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯦꯟꯇꯛꯅ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ ꯄꯥꯕꯨꯡ ꯑꯩ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯇꯧꯖꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯏꯆꯥ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯏꯆꯥ ꯏꯁꯨꯁꯤꯡꯗ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯣꯛꯄꯁꯤꯡ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯨꯅ ꯇꯧꯁꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯗꯣꯝꯒꯤꯁꯤ ꯏꯃꯥꯅꯤ ꯑꯗꯣꯝꯒꯤꯁꯤ ꯏꯆꯥꯅꯤ ꯏꯆꯟꯅꯤ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤꯁꯨ ꯑꯣꯏꯗꯣꯔꯤꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯀꯥꯎꯒꯨꯝꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯆꯥꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯏꯃꯧꯗꯨꯕꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯥꯊꯦꯠ ꯇꯧ ꯇꯧꯕ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯃꯁꯤ ꯍꯤꯁꯥꯞ ꯀꯤꯇꯥꯞ ꯄꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯝꯃꯣꯏ ꯄꯥꯞ ꯌꯥꯝ ꯆꯦꯟꯒꯅꯤ ꯂꯨꯅ ꯇꯧꯁꯤ ꯅꯨꯄꯤꯕꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯥꯁ ꯔꯤꯀ꯭ꯋꯦꯁꯠ ꯍꯥꯏꯕꯨ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯅ ꯏꯁꯥꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯅꯤꯌꯔ ꯑꯦꯗꯚꯣꯀꯦꯠ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯌꯥꯗꯁꯨ ꯇꯝꯖꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯣꯇꯤꯁ ꯋꯤꯟꯗꯣꯗꯁꯨ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯅ ꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯄ꯭रोग्राꯝꯁꯦ very beneficialꯅꯤ मसे अइना मणिपुर लेटेस्ट की एडवोकेट मैम सीनियर मैम लेरी मैम पुनमक मोहैगी थ्रू दगी मसी खर तोइन मसीगु मसी एजुकेट तौबो ओइना मसी खर नैनबसी मसी खर तौबीबा मसी नोटिस विंडो और अदर चैनल दसु अइ मसे पुथोकनम अइ रिक्वेस्ट तौजगे मसी यामना दरकार लैखरे हाइना अइना खंजे मनमदी ngasi tabiribe singse kanang kan milising amung mi amatsu khalambsu jai hai mase koin tawrise langi ko mase khoi kai ko nupi ese ai nupi su masu nupi ni ai ima su nupi ni ai bok su nupi ni ai nupi se aina nairadi ai mai pa nairadi ai chan chakhiri du su masu nair kani ne hai mase wakan mase le mayam ne matakte ishor lebes mase kaugumsi aduna nupi popo khoi kappa honade akhoi harau gdabani इमानी इचनी चासु नुपी ओरी कनाउ चखिबद फसम टेक तक काइदन लेसनु हाइबो खरम से अदु ngасai mu hanjen ai mahijri se notice window da ai appeal tawjage adong establishment ki public managing director amade staff pu thagachei ai shana yam tamjahuri
ai mase continue to mari mangarak oina mase awareness ama puraknaba TV have se kam important o ya worldwide ta loni chatlaban heite Manipur TV punamo even US UK German nganang dise Dr Santi ga Taiwan de iga maka phone warisani yam important ore bani masi education se larik na tambo oiro TV jengba sing mio sing masi yam shoidan tagani ai dune ku Supriya ku ichen dei kotlon le hangchege janbidun masi se amuni naktanga to den special attention lubidana mayam done takpi khotpa oimen education preview akhoi su tung injage asi again and again manga matara makhan makhan da mase awareness yam na phajan mase oigani noina mayam loi tagani taradi kharadi mase section gani kharadi change lakadra haibse thajuba ai thamji ai mase appeal mayam dei tawjage thank you notice window yam nungai pabung na phajaba ofam yam am thambikre ko loselakpada madam na hawala iba nupi masa singkida thoiba crime mayam stegi angak thokna ba haijab tare ko kari wafam sing section wai sing thambining wai manga tarang tenta nga thambi hojik nupi da satha iba crime mayam sing se sida ko gi imung manungi iba crime mayam amasu laigre aduga maru oina aina tham haijaningi bise any crime ama kana mo misa amana commit toru bataragadi dandi haiba badi phangba haiba simti susoi soidre aduna haiba dandi sidiki nga thukna bagi damakta akoi honna batabani aduga maruina aina hogulaiba angang nupi masa singda maruina ai haijege seisida makoida thoiba crime mayam singse akoigi phizet saksa se si akoi sense kara tawba darka leena khale hojigi matamda akoina dress se akoigi yamna sense laeba mamanga gi dress ka hojigi matamgi dress ka sigisna maram oirakanda su akoigi sexual gi kenorom da lakna nabagi mari amasu oyebako aduna siguma myam singse akoina any zatpa khotpa tawba matamda akoigi ke haitare nupa nupi punna chapminagadaba mafam singdadi akoina dress code se khara section ba madarka laye sina maram orakanda akoigi nupa singsidasu aduguma sam khara phawan ba haiba tare ko si myam singse tok leitena bagi damuta koi madu dress ta khara darka lai adigi amana akoina yamna free oirabane haidana akoina koichat chatpase sigi posimasu akoina khara thadokpa phai aduga hotel changba taragasu mayamna hainariba akoigi open gumba oiba hotel gumba da changminaba sama thakpa karima chaba khopatudi akoigi su kaide adu natabada akoina ara pam phunda salakanda akoigi restaurant sing da changakanda madu changakanda crime mayam ma thorakanda nupi mayam ma kappaga lakpa adagi si akoida complaint mayam ma lakpanina akoina su nugaijadaba mayam akoina hek chaiba yawe no koi kaigino khorgino noi kari yari no kholino haibase akoina itatana hairaga thokraba crime ama oibanina aduguma siguma mayam singse thoktanabagi damakta any person na khangnaba oigera ama oigera chappa khopa matamda noi kita care lo ama akoi angang singsida lahoningi aduga maru oina akoigi poksogi matang sidadi akoigi huji dandi yam phangise poksogi matang sidane sida phangise nupi chenbigi matang se seisida ayama nupa singse dandi phange aduna aina hainingidi isa se sahi tribe ban sutri na khangaba nupa oigera nupi oigera ko nupi basa singse sahi tribe ban sutri na khallaba aduga aina khangleiba nupa sina sisu sahi tribe ban sutri na khallaba ado ai isa su sahi tribe ban sudragadi any kind of akoi relationship se thamdaba maduna elopen hairo sien ba songwi thabak se tawro kan se sida akoi moinde di jelasi kholasi hana jelure sahi di sudre adigi mama mapa duna akoi police ta complaint tawre isa sahi sudre ni ma phabi gra copy gra ade adidi women ps lai women ps na mu FIR ma tawre pokso ki makada pokso gi dabu hek tawragadi akoi thopa haibasima nan thopa se sungam ngamaroiba when same buzelga de physical relationship se lei haibe ma leibanina aduna medical checkup tawbada adugi mayam sing to positive oiraga loi leiraneba aduduna maram oiraga handanga sagi aina khwaidigi nusi jariba aigi life ki oina partner oigena khalliba mahakse jenda leihiba tabneba aduna siguma mayam sing ngakthona gi damakta ai isa se sahi sudraba adigi nupa masa su aina koinariba aiga khangnariba nupi masa se sahi sudri haibase khangagati any kind of relationship se thambiganoba aduga haying magi patang charakanda akoigi magi tahum dhokpa haiba tare ko adu oiba tare gi akoi crime sideki su khara handagane na ai khal mai madam akoigi maruena akoigi hujik
nungma kanggaran thoiba Manipur thoiba nupi da chatharaiba crime se sidagi akoi ngak thokna baidamukta haugalakliba nupi macha sing especially nupi macha da natna anupa macha haugalaiba akoi naha sing sina akoi phajana lairik le shuda mai onsinba adagi de akoi na phattaba checkshil hauda thabak sing sidagi thoktana baisana checksin bai basim sum yam dakar oi haibasi makoi madam thambe at the same time nupa ga nupi ga chap manna thong manna aphaba samaj ma purake hai ta de we need as akoi pabung no so habi ki societal reformation chima akoi am dakar oi at the same time akoi nupa su nupi su women nupi su should be treated equally with a man in every aspect of life si akoi si musyam dakar tai adagi madam amasung pabung ngasi akoi gi nupi sing da kai gamba violence chathara ga di karam karam step sing paikhat pa yai akoi na logi kari mateng lobo yai habna thambi khiba adagi di pabung phaja phaja advice mayam akoi gi checksin haiba tare khongthang na soidana ba mayam thambi ki bai damakta ngasigi koi discussion se seruk abi bai damakta amuka sohana akoi pabung pi Sonamani social political commentator pabung ba muka son thagat phongdokchari ada koi gi madam ani subada b Supriya devi advocate madam busu koi studio se lengbi raktuna discussion asida seruk abi bai damakta amuka sohana notice window gi mai kai deki thagat phongdokchari ngasigi oinadi notice window gi notice dialogue program atang se loijare mireng tabi no besingbu amuka sohana kurumjari